bato bakufa wa nzambe baleki ebele. Monsieur le gouverneur. Tumashi wa sefu moritungo kamufika ujuwa kula wo vene wa province wa Kasai po bana ba Kasai nyamba benga mene we wato tulombo jikapitito kisha ni libéré wo vene wa kwanshi kuimana babenga wele jiji tunga moyo wenu bantu babenga kutebanshi kumani takana mushindukai fumali tunga kama kufika muno mutumenga chikupa nye ya nguvena le corps de Barry Piena te pesa mukonzima le babo alo la beno Excellence, Monsieur le Président de la République, notre population ne veut même pas entendre parler son gouverneur et veut attendre votre Excellence. Voilà pourquoi je me fais le devoir de vous la présenter et vous laisser parler. Parce que moi, je ne parlerai que dans les circonstances protocolaires. Merci, Excellence. Mori tunga ka wanga ta ji kinje ba kwa kula mona mushindu jibara mukasai bimana mori tunga kwa ngata tikolo ka di wa kula fachi beton mona kuimana Jitu moyo mwashika nyamba kuila bana ba mukasa kula ba Jitu moyo bana betu bakuchika pa moyo wenu moyo kabidi toi sakidila ni toi sanka njimi jisanka jabuni jakufika mwetu munoe mumuchikapa nojibamanya ni mwetu musamu andeke lutu vamo nalana njiba ja kampani mu 2018 mvumu nulaya ni njinya kwa ngata bukalenga mbobo bungalu na boe Jemulwa wakunwe na mioyo mivule kadibara wa mema kwa muyuki unjimulwa nawe jimuswa wanjikunwe la twasa kidila njikunu leja mwachika mwabana wane ajuri akunu abakunwe na moyo Jitunga moye. Moyo kabidi. Tusikijina. Twasa kidila ibana be
betu bata tuliba mamu no amanya arata ilutulu tukajiba mona na mbwalu baji sanka tena muswani bana betu bako abo bafeta njiu mwa beuto jindo mbaku di kuduishi ça va. Faites attention. Twasa kikila hii bana betu wa mushindu unu dibangu fukila ewu moi mwaji sanka mena mema mvoni kwa kakuchina ndambu walungu njambani kachanga ngatapukalenga kumvumula ya bana betu tena mwanju kufika kwetu to njini lumba lusaba kwalwabo kajino mwanya ni sivumunu bengo to kimbwa ni mvumunu elanyima to ni munu nyoka to noemu nudibamanya mvita yetu ya konsweku tutu bakenga benanga toetu bana bamwena kasai lelo kwa feti liberté wakumona mushindu wakwenza malu etu akwimba kajituma jetu ya Grand Kasai njimumanya bimpani nuvumujela nkunku wani prezida wa iko efikacha toa musungula kadi prezida kavukula to moyo enda machi enda nimesu enda abuwangu kunu jeku kubarukayi nati decision wakulwa kunu mvuija wachini konsweku chivumaju kulwa to bana betu nudibamanya bimpani jitunga jetu ja Kongo jivujinyoka kudi matunga kubabenda ajibuba bikila mu français ni communauté internationale Kongo kachibuka bikini mulunda to wafuruba lokuluisha Kongo watu itoela lubila kakuvuna sa muntu vula kutusuwijila to tuvununta tu ni makenga batunyoka pambelu batunyoka muzubu bivu bikengela ne twanjikulwana na bikola wakupinga ja Kongo pamwa bawenda uyi makala walutudini jitunga dinene jitunga jidi makuko kama tunga amu Afrika bivu bikengela wakwila Kongo kulejani Kongo wamungalata ujimena wamungalata bashisha nzambi kutusamba kutufaka bidini mwanzo wa kulombola kontena wetu wa Afrika mujibamanya ni bana betu ba mwa Afrika bajifa bulimalo abwini mwa Afrika mwijimemu mujibilumbu bya bwini na andama bilumbu bijibitangila malo a terrorisme wa mweza kujibantu bena lukinu bena moi mubi bajibaswa kuishipano bakwao chana nalunguka kuibwelu to Bionswabi bivui bilombane nanji kutangila mushindu mujibamanya bise batu dituyo kunasulana pour vous au niveau de l'Assemblée nationale si tout titu babiki la coalition ni bana betu ba FCC waluto etu quand vous bakumbana mwa kupeta majorité to
tukumvana ni bana betu ba FCC bwa nibo tuenza chintu chimwa tumona mwakuya pamwa kwa kujula chitungu kadimu bikimu ya matukonsu musombelo wetu ni bobu bana betu abo mema kulogu mwanani katwena mwato katwena logito mema kutulaji kubikila bana kubikila mwana mwena Kongo bali wewe ikala témoin muna muji bana betu benda bangelanu makalo mu makasa wani chikumpala to mema kutulaji bana betu bamu classe politique kajima wani bagibasa kundonda bwabwalu bwa kuibaka Kongo bandonda bobu kundonda tetu kweza chisumbu chetu chitu babikilani union sacrée kijam vita ni ntatuji makenga idibana betu baku est bamona matu konswa vitali ngano bidini mbato era mukuji bena muchima bena moimubi bivubi kengela bidibi kengela bana bonsu bamukongo wetu eu bajisuika bamona mushindu wa kulwanga na vita yayi katu ilekele jano bana betu baku est to vita inye tu bons walubopu batu chimuna kwaka nibalo toni mwetu munwemu toni kukinshasa donc tuikala baju muka walu vita hii mitu kwata bons walu mwibiji bunji mulomba mwini sacré mwakutanyila majinga a peuple wetu wa Kongo majinga yenu malondesha mushindu uji bantu ni bantu bafumina. Attention, noiza yi attention banabe. Leke la iku sakilangana, kanu sakijana nito. Leke la iku sakilangana, mwaba ukujiba mama, ukujiba na, noiza attention. Kanu ukujiba atangana. Alors, vous sokuleja boase. Objectif mwibiji wa Union Sacrée uvuwa kufefeja makenga bantu chibalukai njimujanga chila nema kayanyi njila wakulu kumona mwana ni mwana wa Mkongo njingenda muvili yetu yonse wakumvwa meyenu nenu bandu betu ba Mkongo nungambila enu majinga ajichinyi enu makena ajichinyi tumona mushindu wa kuajikija kukumbaja majinga kujikija makena kadi banga wamema kunuteleja njimuswa kwaji kunoambila wa programu wetu utujibaluka bwane tubanga mpinje ujiluisha makena jiluisha bufela bwa bujibutu kwa tamukono bufela bwa bweza bubwa ngufongu walu mwana wa mwena Kongo kena mwakukenga to bulaba bwetu bujini bubanji bwa bunyi population wetu jini songa luma ya nsomu ni abakaji ya makanda bajumwa kweza mujimu kukwata mujimu kuibaka jituma
kubwalu kai njimuso kuna wambila bwalu gwimpa butamba wa programu wetu utu balongolola utu tubikilani wa développement la base tutongata 145 territoires yetu ya Mukongo mujima tubafeshaka budget tuteka bantu batatu ni bamamu bansonga bamona mushindu wa kulombola muntu ni muntu territoire wenda tutu banga di développer mpinjo di tungaje tu à partir wa ma territoire mumwane nchini momoni mu territoire mu tutu ajuku kubanga mwa kwasa tubangi la kwasa administration wa mwimpa udi mwa kwenza muji mubimpa usombesha bantu bonsu bamona mshindu wa kwenza la peuple mujima tutoyela tubajitambula matadi wakulejani mbula matadi kena kabigi utatisha bantu. Attention, attention, ça me fait nous sakilana na kwao enza ya attention banabe nous attention bali kumpale kudi China bali nous sakilana na bakwa badimwa kuona mu China ya chimbibi le développement du territoire, nous tout du bas sur le fait Boukalena bouya pour du peuple Bindéo. Voilà, nous disons l'ombola du territoire, Nenoïka, la femme administrateur, ni Benadienda, Wakumona Mushindo, Wakujiki Jampaji, Matatu, Nintatu, Idimo, Mukati mwa territoire. Montoamo, Moudika Bidi programme, Wakuibaka, l'hôpital. L'hôpital du Kimbwani, Anoubadini Fana, Kiba Yamon Mouto. L'hôpital du Lutu du 300, tout du 3 chez la peuple, oui, tout Mujima. Chikuti Sansa, Ninouva Mushindu, gouvernement, Ubanga, Boalouba, couverture santé universelle. Tout du temps, tu habites que tu as programme, Wafiki champignon Kuni, Congolais Yons, Wachis Machos, Wa niveau Yons, Padiou Sama, Amona Mushindu, Wabuya Wujonofe Chachanana. Butuenza mu programme à 145 territoires Mwalu Bujibutangila Malu Akujiki Janzala Mujitu Mujitu Jakongweji Kakwena Mwakwika na Bantu Bajibafani Nzalato Abu Bwalu Chena Musa Kubunga Mwetu Munamu Kongoto Tudini Bulaba Tudini Bijima Tudini Malos Waku kubanga mpinyo kuvujisha majimi kuvujisha byakuja nibimuna kwanza byonswabi kumona mushindo wakujisha peuple wetu ki programme wikala kabiji muma territoire onswao Njimulo bakuvwa malonso ao nakupeta chance ni mwana wa baluma banji mujula bwalugwa gratuité wa enseignement tena mubujula sana na to tena mujula bwalugwa gratuité wa anubana babaluma bikala bayakulonga to mwana wabaka yupenda bikengena longa kasatoni mwajigija hii ye musa kuyakasela ayakasela me kingu muselesha kubukola to
Mwezi ya ikono kutana bitu. Development wajituma. Usombelo wangu banza. Lubanza balulukika kujitatu ni mwana kwenda. Kama development wajituma. Jituma kwa tunajibaka na kujibaka balumatu. Hali kimbita itutumana. Bato kala bigilani la promotion wana droit ya bantu bakaji. Waba utungwana na neno demu. Tuji bantu ba mwa tumanya mwakwenda lumwa. Bon, njimu wanani vulujo enza buju senda kulu. Njimu swaku Lui basa tusunda pa. Okay. Na kunje nupesha mei Nwaji kwamba nwakula koku Walula kanina kujipya kumani Njemu sokulu pesha mei Tutanji kubani basonga Songa lume bigi Nye songa kaji bigi Jiteka Kende bang, president kende bang. Mikesi Akende koloba. Porte parole. Akende koloba. Songa luma ibigi Nye songa kaji bigi Botikale Tikaye Bon, songa kaje les jeunes filles Tika mama leka, tikaye. Oui. Monsieur le Président, je te laisse le Antapata contre Lucasai. Antapata Bunji, quand on va considérer que lui, ça m'a bien switché. Buena no buku awe wa mane te ku badi. Ye ku te badi. Kadi lui a toni fendi no baso ko banda fai. Kali mo bese no no fula podium. Podium mo ma baya te ko banda ba bo ni mo be uju ofu. Ata yo tu teleja i money to bagage, teleja i money. Akula ko mama.
bana betu lolo wetoka vitu jinkuwa jina tumuwaki tuwatasa kijela bana basa tukibaza zibazani tufumama ni mwemi yene marikuta rukachua kituwa mwendo mashitudani tetu minibela zambi ama pase kakon bukuru kajikabuja kajimusa mbedumu Voilà, la parcelle c'est ouvert à Tanzania, donc on vient de placer. Tout ce qui a fait tout le monde, beaucoup de monde, donc ça nous modèle, à nous comprendre, à nous faire ce qu'on fait, mais ça nous fait la mission, nous tourner. La personne qui nous suit nous connaît, la conversation, la conversation d'une grâce, ça nous donne les gens, nous la grâce, tout le monde engage. Tout parti, tout ça nous suit nous connaît. Faut aller tout le monde nous jamais, nous devons faire. Toute société est à Bourne, banque dans le mouvement, tu peux pas se dire où tu as fait le bien. Tu n'as pas fini de passer de là. Bajima baba seka lasi na mtu mga jikakani kikale ne
Nyaba ngambila ni bidibi kengela nya kaba kampanda kandudi kabu wa ana pinyewu kuno akijila délégation par délégation walu mwabeu bena sécurité ni bena santé bana bidini kuji risque munena wate tukufeta ju mwabeu Yimu mona bambula bana betu mwabeu bambula bana betu babaka jina nanga ni bakwa babaluma bikala ba feta malaise. Donc chenje sokuno andila bilon de shela telejai bilon de shela bibana betu bafuma kwa kula mwabeu Mujibutangila mwanetu mujimwakula wa discrimination igikuku mukati mwenu kitunga jiyi nuvusu lwambi nenu kayenu jiyi jimwa batu jitwamba bwalu kwa jiyi jimwa mumwani kakwena jitapulukana na to bena kampanda bakwa kansanga abibintu kama chana muzo kukubi mzwato kwetu mukasai walu fajimuluishi usokuluisha mwana kasai kenu tangela ni ewu mwena kampanda ewu mukwa kansanga to ujumfano ni mwana kasai kakutana jimuluishi tujisuika tuenza chintu chimwa pamwaka biji ni bana betu bosu pamukongo tujisuika nabu tuenza chintu chimwa tudini chisamba chimwefela chisamba chetu mkongo wa mungalata muntu kalukuru shimatu jikenga njitukwata bosu jitunga China tetu bosu kibabu muchina kakufuba muchina ni babu pambi luto wakushona jitu aje tujakongo eji bikengela tujisuika bosu tulekela matandu mukati mwetu tulekela jitabulukana walu mwebiji uji mwane tuwabakaji mwakula bwanu fe ya makuta kufuta kwa kalasi njimumanya bimpani munji nuleja jitunga jibujibwela muchina mulelela bintu ebipakala chivungu balwenye bajilakana to ani baleji lelu bikaji nanku walumalu makola muvubonana twabanyi mu niveau wa primaire ni chintu chitubabikila gratuité tujitwenda tubanda ni gratuité au biteketa munemukena muto munemuka mwana gratuité mu primaire longa bulelelani
gratuité ujimu tulasa tuambula mataji. Yana mdo na shamu ya mbula mataji. Itangira mwaro yemura bakutangira malo fao. Ni tutangira malo. Alors, mvulu leja bwane watu jibanga tama pangaji karo akufila gratuité nivubu akwenda kuya kakesa ubanda toni tuvitamu secondaire tubanda toni mu université kadi bien swabi million de chena mushindu utu afeta ma moyen kujileta lodi bamani anijitu majetoji mbaji babikola be mubaji mwetu watu jituke ba partenariat ni entreprise na kumatu na kubabenda baji balwa mwetu munemu Kongo benza mujimu wajumbula ni magwa ni richesse ni kwa bujimu hapa Baba banema tetu tushala mujike Yoswabi Najela Lubila Pambu kukatanga kwa naba Wanichena musu wakabidi mwana mkongo hadi makopi Mwamba bishi Makare Kare minye Meza bishi Badanyana Babena Banika Ikumbula tu Tubishipa Agata ilo tulubio sabi tulonga makwenza bukari Alors dans le Bukwabo Bukibu Angela Yemo Vani RDC RDC Njina Jahal Sinjakongo Njina Jakongo wetu tu ya kompani Mweza bishi Bakengesha bantu Mbomu kibali bafilanze ngo Saba nyingi babakumo nana ni balongo di babanyewe mwina entreprise Kumuna mshindu wa kuyikila na nabo Nudi basa ni bafrike shamishinga Vitu mona mwapwenza Hata ilu tu Watu kala bamo na nana Bon, hata ilu tu teleja imwanele Assemblée provinciale de Mouchapa, pas locataire. Location, comment c'est location contraire? Nous faut l'occasion. $7.
200. 700 dollars. 500. Ah, 700 dollars. On va ça pour compteur. Ah, on est à vous le prendre. Momo. Ça va, dis-moi déjà. Nituikila nenda anguvwisha binu jinwa mbebe kajinu manyani mema chena muso wabwani mwanetu wamukongo amona mpajito tukajibakenga bijimu ni bijimu yakumbanye ibikengela mpige okumona mushindu wakufeveja nalo wani bana betu bamona babu wafusanga nitulikila ni gouverneur nikala imemwavwija chikikwe kumenamena nitaata niparajika bana betu chingi musa kunoambila wa kujikija chane 2022 utujitubangeru 2022 utujitubangeru mwakweza mujimu wa kuibaka ituma jetu ya Kongo nanuleji wase tatu nanuleji ntatu imvunayi nibana betu ba FCC batuli tujikijana nabo tujibana kuteka gouvernement wetu wa Union Sacrée depuis le mois d'avril. Gouvernement walo mito situation Binjeru Nambiji gouvernement bwani malu akuloma ajiki Binjeru malu akubanga jibaka jitunga jetu abangi kajijitunga kato akuibaka anu gouvernement kayenda Mwenu boss Numanyani batu jitubanga mujimu programme wetu wa 145 territoire mijimu ni mweneka ya Bunyi mijimu ya Bijima mijimu ya ba électricien mijimu ya ba cantonnier mijimu ya ba mpuluishi mijimu ya basalai mijimu ya kwenza mubanka ya kwenza mu administration yoswabi yibikengelani lujilongolola atwibika jituluma tujibungwa na nani chidimu chipya chilenga cha mijimu ijibanga mu programme wetu wa 145 territoire twasakidila ibana betu mulefu anobenesha. Merci beaucoup.
Excellence, Monsieur le Président de la République, distingué Premier Dame, nous sommes arrivés à la fin de l'adresse à la population de Tchikapa. Nous vous prions de bien vouloir vous lever et que nous puissions continuer votre programme. Merci. Ok, tome maena mapeka. Tome maena. mutamba kulule byomine myandai udini chakulo ndo lwase ngone ushino kufila janda muna jishala ma onu kuyu munu bakombe kasai wa baka foto tabinde ko kwando ko motoni nitakushikisha miyuki yetu yonse nitakushikisha miyuki yetu yonse nitakushikisha wane sikaka ko nikala antrek kwa kasai munete moni kwa tuju patati Mkwatome ya sato Ndiako dia fuwa di tunga Mwapila Malo a développement à 145 territoires Mwapula Walwa Couverture santé universelle. Je crois que ce sont des programmes phares du président de la République. Une fois appliqué au Kotochikapa, il aura un bilan. Mais nous regrettons du fait qu'il n'a pas épinglé Walwa Chile Gelou. Partout, balancer Chile Gelou pour qu'on ait un coup de jumaï. Mais Kotochikapa, il faut le Chile Gelou. Si le président de la République peut vraiment penser à ça, démarrer et lancer officiellement les travaux de Chile Gelou chez nous, ça sera un très bon bilan. Il aura des fonds en 2023. D'autres pensons tu vas préparer mémo et tout. Et nous toi qui dit là, nous tout monde la machine et tout. Machine à Bansonga, machine à population qui ont Kassai, Kassai Mujuma, Kassai Chikapa, 5 territoires yenda, DTC Mweka, Ilebo, ni Luebo, ni
kamonya kabiki ba résumé malo écoute mubitu ba ye mutu akila ikumambi na wu wa avec majina population wa Chikapa. Kuja ni meme chele mwa kolito. Muso wa kula. Wa kula. Meme. Muso wa kula ngana moi de ton moi kula. Kwa kwa mchipa meje. Ni tomba nuko. Wadi tonga mwa kolibini. Wadi tonga wa kutula ya mijimu. Adi chilumu chitu dinacho kujefu wadi tonga. Gouverneur udini kansunga nsunga. Mana kwa tukebele gouverneur udini wa kutusomesha pimpo kwa makele na kongo makele na mweneke. Wadi tonga mwa kolibini kuji skuru kende kena ni tribalisme to mwa kolibwa wadi tonga jijimu. Adi bantu badi benza mijimu kabene batane pa kwa buto badi benza ba mafwa. Wadi tonga tambu tebele walo ebikole. Atebele ba mafutu aba na batikaba ni mafutu ba betu mafutu walu banjila buju wa kuluka bija butangile bikole. Katulai wakala utulai utambila kayozo to ezele mo. Moi je gouverneur wenda yi. Mushambiema waye. Wetu basho ati batamba kwema ni na fuma di tonga tukebele miki. Muka sasa Bema mukuba kimwe na chuluba to. Moi tonga mo benga tribalisme yeki musu. Bonjour Excellence. Nous vous prenons une interview seulement chaud, c'est en direct même de la télé, Kassai Mouna Télévision, la chaîne YouTube. Excellence, venez de suivre le discours du chef de l'État face à la population kassaïenne. Votre mot, vos impressions par rapport à cela? D'abord, c'est la satisfaction. La satisfaction par le fait que le président de la République, Fachi Beton, qui est le premier d'entre nous, qui est le président, comme je l'ai dit, de la République et chef de l'État. Vous faites parler, c'est le direct quand même. Oui, je m'excuse parce qu'il y avait quand même un désagrément. Non, je voulais dire ceci, que c'est la première fois que le président de la République, élu depuis 2018, soit arrivé ici au niveau de Chikapa. Vous savez que c'est la première fois que nous avons le président de la République de l'espace kassaïen. Et ça n'a été que la joie de voir le président de la République, de voir notre frère atterrir ici. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai vu l'interaction entre lui et la population de la province du Kassai. Nous sommes très contents et la joie se voit. En vous regardant, nous sentons vraiment qu'il y a la joie. Qu'est-ce qu'on veut demander à la population kassaïenne qui soit à ce moment? Bon, il a parlé avec cette population. Il a montré le chemin à suivre par la population. Certes, lui est le chef de l'exécutif national. Moi-même qui vous parle, je suis votre frère au niveau du gouvernement souverain. Il a tracé le chemin à suivre. Il a tracé le programme. Ce que nous croyons, c'est que nous allons exécuter ces programmes. Mais ce programme ne peut pas s'exécuter sans l'appui de la population. Il faut que la population nous suive. Il faut que la population écoute ce qu'on leur a dit pour que finalement ces programmes soient exécutés. Excellence, c'est moi qui vous remercie. Le président de la République a promis notamment la réhabilitation des infrastructures, mais aussi il s'est engagé à apporter des solutions aux problèmes d'eau et d'électricité au Kassai. Quelle impression vous avez? Bon, c'est une impression, comme je l'ai dit, de satisfaction. Vous savez, ça c'est ce que nous appelons le programme présidentiel du développement de 145 territoires. C'est un programme qui est passé d'ailleurs au gouvernement, que nous avons validé avec des structures bien connues. Et c'est un programme qui va être exécuté d'ici le mois de mars. Donc ça va commencer, si pas en tout cas ce mois ici de janvier, au mois de février, ça va commencer. Le petit retard, c'est du fait tout simplement qu'il faut mettre sur pied des structures. Et ces structures sont en train d'être mises sur pied, donc au courant
de ce mois ici, de janvier 2022. Il sera question, par exemple, de s'occuper des routes de dessert agricole, de la construction des marchés. Il sera question d'améliorer la desserte en eau, la desserte en électricité. En fait, tous les secteurs de la vie nationale sont concernés par ce programme. Et c'est la raison pour laquelle nous disons tous, soutenons-le pour que finalement, ces programmes qu'il a initiés soient appliqués et que finalement, on ait en tout cas la satisfaction des besoins essentiels de la population congolaise. Merci beaucoup. Je vais vous dire que Adrien Mbokele, Mena Momekela, Amianda ya Boulobi, Simon Boulobi, Tikuba Jabimuna, on est tout Gaspard et Kabongo, tu papa, mais enfant. Même 10 ans quand je fais, walu, disons que tu fais moi du tour à Diata Makasamne, ou Kujata, ou Kumva Majinga, Bantu. Wakwamba na kumva ndeke la ingingenzi tumulo melanzambi amubeshe bukol wanakumba jemeyene gisanka jetu tasikelewa au mwana wa Gaspar Kabongo kanu ko mu cabinet ka mwana wa Adrien Kele wa kushikisha takufuka kwa direct Félix Mkongo wa kushikisha ndisanga ya bantu shuka ya pikana basanga ndisanga nitunuka kimba sukuyato basonuka sefmori kunga alala mumbebu basomba nenda bayikila nenda Echinge ambiance population mufika bien neno bana nanu je komrisione ngomwana uju babantu uju kumanya mwana ko uju kumanya Kujini jisanka jabuni mutu dipaki ila wajitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mumalaba magambo bene wetu kumeko kuchikapa chamini fumumungo jijila jabana bakuchikapa bana bakuchikapa bajibajinga bambani mina yonse bayinyenga umula jama michanga bayinyenga kujukalenga mpyema nyao mbaye kwamba ni kabene basukumona bukalenga mpyema to gouverneur kumbu walujike ngandi bene bajibajila mujama jamaji bo baba bagengeshi bana betu bakuchika mbaye kwa kulaga biki kwa EDC zembo ya mushinga mukolo na shibene chizaza kaba tuba kumbana to bene chikaba balenchi EDC courant baba pour la carte prépayée bakwela mu compteur ijishare kabene muri konsomo binawo kumwadi tunga tutumulomba bwani umvo kujira kwa bana babene chikapa bana wachikapa mujinde ibinzo chukumesi bwani balongolola jitunga jile igala kumusha payage ijimunga chimwanjile ya maloba payage batube yela munjile jimakata batube yela munjile ya maloba to jikenga jabechi baba fuchishe ni mioto payage banangu tutusaka kumwadi tunga kwa jifika jena ya mungu chimena chacha task dile wa boy bana bene kwetu le matanke umo ko dolongola radio chikapa EDC uji mushini mukoli Monteur, uji sumba chitwe mo sumba telefone mu mujina ndemo bankalo kwa mufuchila kwa ngombai donc on est beaucoup de management à Chikapa uji tulomba uji mwali tunga teto ba journaliste wa Chikapa ba beso mu Chikapa wase ba teto kwa tamu mu bi bo mu yandika libita bien EDC amuna mushinda kwa sababu kwenda ba compteur ba bibitala malo ba gouverneur chef de l'état ya kaenda mu mushinda on ko se changu sumwa parce que population mouva mwamba oleje ba se kabene bana gouverneur to ambo albo fuma du tunga ngene ko battu ba ngajika parce que là ko fuma Merci beaucoup. Je voudrais un peu attirer votre attention sur ce que nous sommes en train d'observer dans notre ville. Tout le monde a constaté que le président de la République était ici et il a fait son discours. C'est un discours très court.